Anyang laki din! Anya kamutin, Andrew. Balikid ka la, balikid. Ang pakaturog ka mata. Ay na, diyak nga makaturog. No di ka makaturog, agtal na ka lang ang dita. Di ka mang disturbo. Bakit? Ay na, di ka man mang kuldi-kuldit. Sige mo din, bakit? Maasik ka kanya. Ay na, maturog ka kitdihin. Bakit, please? Oray mamintalo lang. Anya! Wano, oray mamindwano isa. Ay na, maturog kan ko na. Wano, oray mamintlang no iso bakit, please? Ay na, saan ang mabalin ko na, Andrew? Ta red tide nga rod ita, red tide. Anya? Kati sumat. Kayat mo, ang makita ti ebidensya, Ha? Ala, ingka kita ang dagigay ginatang ko at talo apak ti mudes. Daytan ti pamaneknek asaan kalaang nga iras-rasunan. Anya? Hey, parbango lang. Nung sa anak pa'y makaturog. Kan, basol ko aya. Ay, nako. Kastao na iti panagurok mo. Yung siririingak pa'y lang. Di ka mo makarit na. Anya? Pwede nak pinagustuhan idirabi, Wilma. Wano? At dalalakim. Anya? Gapo lang ang iti dayjay. Addan adagos ti lalaki. Ay na, Andrew, palawaem man met day tanakitid a panagpampanunot mo. Kiti sumait. No awan ko matilalakim, di nakpaidaman. Obligasyon mo day ta kanya kasasawa. Ay, talaga abdi ka makauawat. Imbagak lang aruden asaan amabalin. Iso amaawatan mo't kumaday ta. Saan nga aging gaitang agsapa kat day talatta tiyap apam kanya. Kasi na, nagsimplan day tang obligasyon mo kanya. Di mo pa'y maramit. Obligasyon mo day ta ko na malay. Hey, jakamukan ka, Andrew. One, obligasyon ko. Ngam di nak mapilit no talaga adyak kayat. No apay mat ngamin alakay kan. Ngam nagpigsapay laang day tariknan. Hay, nasaysaya at siguro no isinak na asawa ka bagis. Nay, apayanan raw. Hep, Na, kanuuben ni Bakamaw. Napintas pa'y. Adakit din planaw amang isukat. Apay, adan kurkurang mo ayan raw. kasanaw, kanayon adin akong pagustuhan. Tunggal agkulditak, agungay. Talikudan nakpay iti idami. Heh, awan pa iti sirbina, nagkaida kami. Anya? Wayne, iso ako nakanasaysaya at no isinak lang. Isumil lang at dinak mapagserbyan tunggal ka sa pulak. Anya lakit din na ya. Kunakit di ano anya ti parikot mo. Ang may na, dahi taba rumbeng ada kayo nga agasawa ti agtungtong. Sana rumbeng ngayon kay bagbagay ti sabali at tao. Tamay babayin ka lang. Apayin mare, anya ti maiwarwaras adamag, akanayon kano ti panagapayo nga agasawa. Ay, Apay mare, ay na, masurunak nga rod no daddo mamare. Kas jay gayam no lumaklakay ti may sa tao. ha? Apay ka di mare. Ay na, kaano pumigpig sa tiriknada. Umapadapay no saan da ang mapagustuhan. Anya? Ay na, wan mare, day ti parikot ko kinilakay ko. Takabayatan ti panaglakay na. Ay na, sabali matan ti ugali na. Kaslakayat na katrinabi.
Ay namare, katawaan nak, ngam agpay suday ta, na idumduma ti parikot ko si ka. Ay na, jaklain pagarup akas tagayan ti parikot yu, maray. Ngam ala pagtungtungan nyo day ta nga agasawa. Di yu ipagpublic ta niya, ay na, pagpiyastaan ta kayo, dagiti kaaruba. Sa balital daw ni Tata Andrew ita. Una raw, nakaungungad, nakarupangit na kanayaw. Ay una yung ngay. Saan nga ta pinagustuhan ni Bakuna? Di rabi ay. Ha? Kasano ka nakaungungad? Saan maasiguro kas dyan? Iso ako nak, asaan nga ta, anapagustuhan. Abay, paray, kasta ka mayan, di na ka pinagustuhan ni Bakamaw. Naungag ka. Ang mga manodanugan pa yan ni Katrio, no di na ka pinagustuhan mo, paray. Anya? Ay na paray, awang kanya dagita. Anya. Bakit? Makaturturog ako, Andro. Di ka mangsinga. Mabilaeng bakit? Sige na, ure maminsan laeng. Nabanugak, Andro. Iso ang maturog ka kitin. Kapay ka di akas nakakanayang. At dan sabi lalaki. Ay na, ang kakanak manan ti bagbagam. Maturog ka man nga minan. No di nakpagustuhan san laga. Mapanak to yayan ni Bahak Iska. Anya? Nek, tagkatawa ka pa ilang. Kulakman no makaturturog ka. Ay na, kasano kat tila ibagbagam. Ala, maturog kan, Andro. Inton parbangon to, no sa anak asumadot. Ay na, dita ka malangin. Mapanak matulog iti sa alas. Umpay sirbit yung gagay no kasto malang tibakit. Apay, di kaya mapanijay construction. San pa'y kabagis? Apay ngay. Sino ti mangisuro kada Jojo kan Gabriel iti aramidan da? Ay na, masaduta kag trabaho no kasto lang. Nay, apay yan andraw. Kasalaw, umpay mo't ti agas ni Bambanaw. Na, apay manan. Ay, kasalaw, kaslasaan nga mo ti asawa ti obligasyon na. Naglakamag, ngumapay anarigat na nga ipaay. Anya? Kaiso, Mike. Iso ako nang ngamangan no at dakit di ti lalaki na Ay na, idi pa'y laeng aday tati parikot mau. Kunak mo't kada kayaw. Pagtungtungan nyo day taan asayaa. Saan aday tati rasaon tapno saan ka nga agtrabahaw? Bakit? Ang bakit? Nasimpag titurog ko, hindi pinagustuhan nak. Ay na, mayat at talaga titurog ka. Ay na, saan ka ka din nga? Kasta-kasta bakit? Sika talaga na kay. Kiti sumay, kasta ko mga min-aakanayaw. Tapno awan ti gulaw. Tapno malitlikan ti gubat. Alawanin na kay. Ay na, talaga, nagmayat timod ko Uno, may sapay ba kay? Ay na, aldawan, bumangon ka kit dita ing kaagluto. At dapay sirek ko ita iti trabaho. Nagsasaro no amayat ti aldaw ni Tata Andrew talaos Ay, kaya mga no nagsasarunoma pinagustuhan da. Abay, kanayon da kamit pinagustuhan. Iso nagagit ka kanayon paray. Ay, imas tibiyag aparay, Kaysa umay. Itayang man ni Tata Andrew. Lakayang kunada na pigsapay lang tiri inanang. Sismusa ka talaga, amay. Kaysa nga ron ti bagbagarag iti karo, paparay.
Anak, Agsinsinyas ni Tata Andron, paray. Agawid ka na. ninay, kanong nasapa pa lang. Ay, kaya tamo mo na, paray. Agawid na masapat, mga no dapat sa bali at trabaho na. Anak, kumanultit ka bakit? Maturog tabampay. Anya orasan? Andro lakay. Ay na, napanlugak. Maturugak to. Unay kamutan. No si katimang kuldit. Saan kamut apayon? Ngam no siya, di nakikan ka no. Anya, Kuti sumat. Namin ano akas tatar aramidom kanya. kaya no kasta kami itakanyak. Balbalsen na kasta ka di Andro. Ay nasaan bakit? Nabanlugak lang naman. Amaw kamawatam day ka. Ala, maturog ta nga ro dun. Kumuldit kan tulang nga. Anya, Oh, apay, Mare. Ay namare, jak pa yun makais-iskorkin nila kay ko. Anya? Balingtad sa itan Idi, nilakay mo ti saan ama ka-iskorkan ka. Ngam ita. Si kamot tan ti saan ama ka-iskorkan ko, ana. Ay nabaliktad nga ro dun mare, di nakmatan ikan kano ti asawa. Ay na, lumaklakaya nilakay mo, Mare. Iso ang maawatan ko madayta, Mano ka di ti tawanan? Senyorin Sumaklakaya, Mare. Adayaw, tigapiyaw. Unang napigsamo tirik nana. Iso nga amangan kit di, no impay-payso na di kanayon na nga ibaga iti. Ama pan nadanunan ni baak iska. Anya? Unsamot mare, iso adinak pagan ano, taadda sa balinan. Ay na, unay mo tanay taparikot yung agasawa. Na idumduma. Ay, Pagsaritaan nyo day taadwa, kunakmanan. Saan nyo kit di nga ibagbagay ti uray asino dita? Andro lakay, nakapalpaka ka din. epay ka di bakit? Lakay, lumaklakay ka. Tumataer ka. Ha? Andro lakay. Nene. Itaban pa'y anak kalamlam yung kakanya. Andro lakay, tangay nalpas na moten anangan, intaman pa'y ijay sila. Apay ka di bakit? Ay, katamo mo na lakay. Anya, imbalal dawan. Anya kalaki din aya. Kat, kumusta ngay, Mare? Kumusta kayo matan iti asawam? Isulat na amare. Apay, saan pa'y anasolbar ti parikot mo kinilakay mo? Ay, nasaan nga rod mare? Kasla mamindwa kami laang itilasod ti makabulan. Anya? Un mare, iso amas daawak nga rod. Imposible met numatiis nak iti kasta kabayag. Iso nga mo, kada babae na. Ay na, di ka agatap iti uray anya ladita, Mare. Si kaamis mo tinangibaga, alumaklakayan ti asawam. No apay mat ngamin ita alumaklakay ti asawa. Kastoy matan ti marikrik na. Anya lakit din, Mare. Obserbaram kit din ti bagim. Amangan kit di mat no sakit mo dayta.
Anya, ay nahayad adayong apo. Saan mo't kumaa? Apayon, Andraw. Anyat mapaspasama ka na kayong agasawa, aya. Apay ka di ka bagis. Katno ko na kano ti asawam, adi mon pagananaw. Iso nga atap ka naw, nga amangan no inpaypay somgay kanayon mo nga ibagbaga iday. Nga inkadanunan ni baak iska. Anya, Ay na, Andrew, aya. Saan na nasaya at dayta apakasasaritaan niya? Kababain lang. ay na, di na kata maawatan ti asawak Lumbakla kaya kon, iso ako mapkapsuta mutin Ay, anyan ti kasta. Umlekak man ka na kayong agasawa. Ay na, bayan nyo ka bagis, kasaritak to ti asawak. Ay nawunan raw. Tasan na nasaya at dayta. Apuon kan makagapaw ti susik ti agasawa. Andrew lakay. Apay ka di bakit? Andrew lakay. Ay na, ibagamon at ikayat mo nga ibaga. Andrew, apay, di na ka din ay-ayatan. Ay na, ay ayatin ka unay-unay, Wilma. Iso di kag panunot iti kasta. Amangan mo't no impay-pay sumunje kanayon mo nga ibaga idi, nga inkadanunan ni baak iska. Ay nasaan, bakit? Kulkulak lang, dayjay. Apay nga rod adin akong pagan-ano, kasla makatawanan adinak inan-ano. Tunggal agparik na di naklate kas kaso. Saan mo ta? Bakit? 6 months only. Ni, agasam dat 6 months? Wano, impay-pay sumjay kanayon mo idi nga ibaga. Ngayon kadanunan ni baak iska. Anya? Agdwa-dwa akon kan kandrong. Ngam, ay na, mas pilyum kit diday jayan abaak iska. Ngam iti siya, idin to ta ubingak nga adayo ngam isa. Sexy ak pay mat, nalapsatak pay mat. Ay na, di ka katagyaman, ta ubingak nga asawa. Kat iso mat, wano, nalalaing ngamin dahi abaak iska iti performance, ngam iti siya. Ay na, Wilma, bakit? Awan ti kinagpaiso na dayta. Ngala, uray lakaya ko. Uray nalakaak ababanlaw. Uray masakitak. Ala, ano sak ngarami din ti obligasyon ko ging kang asawa? Ha? Apay, Mare. Kasla ka mo tin maimay-mayang. Ay na, Mare, makonsensya ak. Ha? Gapoy tinaramid ko di kalman, Mare. Apay, anya ka diti naramid mo. Ay na, Mare, inapak namin nila kay ko. Gapo ka dita. Ay na, di mon ituloy, Mare. Ha? Ay na, Mare, saan gayam apod no ti atap ko kadakwada kinibaak iska? Maawata kong ti asawa. Gaputa lumakla kay nga agpaisun. Kat nalakakano amabanog. Kan sumakit ti sikat na. Anya? Un, Mare, iso ang maliwayan ng aramiden ti may nga obligasyon na kanya. Kas asawa na. Ay na, agyaman na. Gaputan na urnos yung mutla ang tibagbagiyaw, Andraw. Wilma. Ay na, huwan ka bagis. Gaputa ay ayatin may titunggal may sa.
Nguuray, pasaray aga pa kami. Ay na, sapay kababain ti puon ken makagapo ti pagapapaan yaw. Pasensya kayon amanang, saan abali, tamaawatan mi itan ti tunggal maysa. Ay ket nasaya at ano kasta. Huwag ka ba, guys? Nagsaritaan main. Asan gayam arumbang at tila pangibagbagaan may iti parikot may. Gaputa, da kami mo ila mismo ti makasulbar iti dayta. Ay na, nakunayaon. Kan may siya, dayta parikaot, rumbang anak ka-private ako nada. Wen nga rod manang, ngam sana bale, gaputan nagkinaawatan kamin. Lakayan ni Andrew, iso ang maawatak. Kat siyak mat nga ububing, siya kunti agad jas. Ay na, kasta nga na, gaputa dayta, ti may parbang. Wen manang, linipat min jebanag apagap-apaan mi iti kalabas. Gaputan na amiris mi, asaan gayam aday jay laeng ti pagragsakan ti agasawa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Anay ko, nagsakit at talaga, nagutot, anay. Anya tinasakit ken karamaon. Nagsakit ti sakak, Nora bakit? Kasla maisinan ti sakak, anay. Agan ano aya day tasakam. Agrayumak sa bakit? Nagsakit at talaga. Jaksan ka ba ilan? Ay, mataya ka, nanay. Ay sinalbag kalaklakayan, rayo mala ang matay kan. Nagsakit nga raw. Kay, anya nga rod taramidag. Igatangan nakitimidisin ka, Nora bakit? Mala, mabit lang tayo nakgumatang ije parmasya. Saan nga ije parmasya ti paggatangam itimidisin ka? Ah, paggatangak nga rod iti medicine mau, no saan nga ije parmasya. Ije tersina ti paggatangam, Nora bakit? Adayamot magatang nga agas ti rayuma ije tersina. Adda? Awan! Adda nga loud! Awan! Adda ko naklangarudain. Uray may salaabot iti arak ti gatangam. Ay sinalbag ka! Kaya't mumetlagayam ti aginaw iti arak. Isu nga rod ti medicine kuno agsakitak, Nora bakit? Isu nga yung kagumatangan iti medicine ka. Ay manyak! Ay, sige na, Nora bakit? Italang, ba't nga ginumak iti arak? Italaing mit niya ginumak iti arak. Ulbound! Inaldaw ka nga ginum iti arak. Hindi ka nagungungit ka day, Nora bakit? May mayaten ti aginumak iti arak, ngam ti agbabae ak. Anya! Sige na, bakit? Igatangan na kun iti medicine ka. Kahit kumustan tirik nam ramaun. Ayos, bakit? Naay, mayaten ti panagnirsaim. Kas kalaag ngir si akuton. Anya lakit din ni bakit? Agngir si ayamat ti kuton. Kahit si kangay akuton. Anya lakit din ni bakit? Yarig nakpay iti kuton. Grup-grupak ay kuton. Saan kitdain? Naglabaga day tarupam anabartag. Kas kala na bilag nga alibaw. Anya? Alibot ko namanin kanyak. Day talaarak ti pagalistuam. Sinalbag ka. Arak is good to your health. Papigsan na ti bagbagay. Pukawen na dagiti sakit. Tukak! Arak is medicine. Ay,
Ay, anay, nagsakit na talaga anak ko, anay. Anya tinasakit tatang. Ay, nagsakit ti tiyan ko. Ay, ti ulok ko nakuma. Anya? Agtumar kayo na iti aga sa para iti sakit ti ulaw tatang. Ay, awan igatang ko, Ruel, anak ko. Mang tedak iti igatang yaw iti agas yaw tatang. Ay, sige man nga rod, anak. Day tengedan at igatangam tadakdakal. Anya tenggedan nasasawin nyo. Adda ayamat agas at tenggedan. Ada? Awan tatang. Ada, anak ko. Awan tatang. Tableta lang ti adda. Liquid nga agas ti kayat ko, anak ko. Diyak kayat ti tablet. Anya? Eh, itid mo langan kanyak ti kwarta. Ta siya akong ti mapan gumatang iti medicine ko. Ruel, anak. Nagkapo aki balayo nanang. Agsaksakit ti ulo ni tatang. Anya, agsakit manen ni tatang Mau, anak ko. Ah, apay, kanayon nga agsakit ni tatang, nanang? Wen, Ruel, anak ko. Inal daw nga agsakit ni tatang Mau. Ngem no pa inumam iti arak. Ha? Agsardeng di sakit na. So, sa inya lagit din ni tatang. Isumot lagaya matengedan ti kayat naagatangan nga agas na. Apay, nagpagatang ayaken ka iti tengedan. Wen nanang, tengedan ti kayat na apangagas iti sakit ti ulo na. Ay, nabartek man nga ruden ang agaawid ijay balay may. Ha! Isbuandan tumanang ti sapin na. Ay mangibabain kasi karabaw, tila nagis-isbabaw. Jakmet amo alababo gayam jay nagsibugak idi malam. Kunak no orinula. Ay madadaal ti limbong ti panunot mo no nabartekan. Sa bali pa yan ti pagawidam sinalbag ka. Anya lakit din ni bakit? Agunget manen. Yan nilakit din ni bakay. Apay aya akay kayat mo ti arak kat makaulaw mag. Medicine ko nga raw bakit? Kabilgan ang medicine ti arak. Awan kaasping na. Anya medicine na sasawam. Di nanto pa'y maagasan ti sakit mo. Anya sakit ko ti bagbagam. Sakit mo iti ulaw ramon. Mabagbag titkan. Ay, anay ko, anay. Ha? Nagsakit. Na. Anya tinasakay. Ay, kalata nagsakit ti pusok, bakit? Anay. Anya. Ay, agkupit ti marokong konora, bakit? Ay, nagrigat ti umagas. Ay, taray ka laangan iti pagagasan. Ay, saan? Hindi nakitaray ti pagagasan, bakit? Nangina ti ma-ospital. Anya nga ron taramida ngay. Ingka gumatang iti medicine ko. Anya. Day lapad ti katangam nga agas ka, bakit? Kartingam! Apay yun, Uncle Ramon. Sapsapo yu, tamat di tabarukong mo. Apay ngay. Na. Kasladan nakabara iti barukong ko, kanakan mayang. Anya? Kasladan nagbukal iti barukong ko, nagtilmo na, kanakan. Ni, ay sus, amang ano nakatilmon kayo iti tulang, Uncle. Saan kanakan? Mariknak met ano, nakatilmo na kiti tulang. Anya nga ro ta nagbukol iti tengedyaw. Ay, kaslan na abatan nakarayan ti karabukob ko. Nagmaga. Ay kat uminom kayo iti danumaan tap numabasa ta namagaan akarabo ko biyaw. Ay, sana danom ti masapul ko kanakan. Anya nga, Uncle Ramon? Jay danom amakaulaw. Ay, anya lakit din ni Uncle Ramon aya. Ada ayamat danom amakaulaw. Ada. Awan. Ada ko naklangarudan mayang. Anya nga rod a klase ti danom dayta, Uncle. Arak. Anya? Ay, ikanak man iti gatang ko iti medicine ko kanakan mayang. Medicine nyo ti arak? Huwan kanakan.
Pangasim tay ka na kiti paggatang ko iti medicine kao. If I sing you a love song. Ay. Nabartek ka manen asimang pagtramaun. I love you, Nora Bakay. I love you, tarupam. Kasla na laos manen nga ikanday tarupam. Sinalbag ka. Hindi ka kadinagong ungat. Daytoy matipagragsakak. No di mo isardeng tinalabas a panagbarbartag mao. Dualaeng alugar ti papanam. Anya, sa dino ko madagita ang lugar? No saan nga iti ospital ti papanam. Ijay kampusan taw. Anya, Nagalas taw ti pakasarsarita am amatay. anya kumangay. Ibagadan to anatay ka. Gapo iti arak. Anya, Ha? Mamartek met nga main iso anatay. Kun-kunan taw dagiti tattao ken ka. ha? Ha? Nalakay at matay ramon. Malaglagip na kapay ano nabiit kapay anay tabon. Ngam kalpasan ti sumagmamano abulan. Malipatan da kanton. Anya, Kabuteng danton dal alyam. Day di ramon abarte kun kunadan to kun kan. Nagalas apakasarsaritaan day ta. Apay aya di ka makaigna si Karamaun. Anyat sapsapulam dito'y paraangan. awan ti sapsapulak, Nora. Apay ngarod apo managna ka dito'y sango ti balay ah. Adaur urayak. Asinaw ti urayam. Adaytan ni Paribogs. Mapan kamin bakay. Sa dinaw ti papananyaw. Mapan kami ag kuryente iti pateng iti karayan. Ay sinalbag ka. Adda ayamot pateng ije karayan. Bag ay. Himanaw asaan pa'y anagarmusar ni Tatang Mauro while anak kaw. Anya lakit din ni tatang. Pagarmusaran na jay arak. Isungarod ti kayat na anak kaw. Ay maumaak pa yun amang bagbagakan ko na. Inton kuan. Sakit ti maala ni tatang itinalabas sa panagin inom na iti arak. Makaamomot na iti biyag na nukasta. Jakmat nga rod maanawa nga agbarbartag. Aga pa kami lang. Anya lakit din ni tatang aya. Isarsarak na ti salunat na. Imbes ko maadagiti na sustansya at araon ti paunag na. Saan ba? Tajay arak ti pagarmusaran na. Anay ka, nagsakit. Anya tinasakit ken Karamaun. Nagsakit ti tiyan ko bakit. Anay. Kunkunam lang dayta. Maturog kakit day. Saan man, Nora, bakit? Nasakit na talaga ti tiyan ko. Naidumdum at ti sakit na. Ay dinakman rabakan iti kastaramaun. Makain-inom ka manen a iti arak. Agpaiso ti bagbagak, Nora, bakit? Nasakit na talaga ti tiyan ko. Anay. Adon adaras nga inaramid mo dayta. Amangan no kasapulam manen ti arak amidisin mo. Jack Mano, sana Nora, bakit? Nagsakit na talaga ti tiyan ko. Ay jak mamatay. Kunkunam lang dayta. Mamati ka ko makanyak, bakit? Jak mamatay Ramon. Ay, mataya kun bakit? Awan ton ti asawam. Kunkunam lang dayta. Jak mamatay. Ay, mamati ka ko makanyak, bakit? Sana kagpampamban. Ay jak mamatay. Anay, ipan na kun di ospital. Ay, nagsakit at talaga. Ay. Oh, jak mamatay. Maturog ka kidain. Makapapuyat ka Ramon. Ay, pangasim Nora, bakit? Tulungan na ko na. Sakpay kaya ti matay. Naglaing kalakit din ayang agartista. No matay ka, ay kat makiasawa paya. Iti sa balay. Anya? Iso nga isardeng munday ta pa nagdrama-dramam.
Ta sa anak amamatikan ka nga ang sakit ti tiyan mo. Ha? Ay sus! Ang sarsarwa ka mo tan Ramon! Ha? Ay sus! Ay, ala, urayon nak dito'y balay. Inak ipakamukin ni Ruwail ti mapaspasamakan ka. Ta itaray da kan ijay pagagasan. Agyaman nak, taintaray nak dito yung ospital, Nora bakit? Kunak numatay ako ni Dirabe eh. Agnakam kamat siguro itan, Ramon. Ulcer, tinaalam asakit mo. Gapoy tinalabas, apa naging inom mo iti ara. Wen bakit? Agbalbali akon. Nakaamiris akon. Nasaya at mo no nakaamiris kan, Ramon. Di mo urayan apatayon na kajay arak. Agasam, medicine konam ijay arak. Bakit? Agpaimbag kan, tagawid tayaw, ijay balay. Wen bakit? Agpaimbaga kon. Kadsa naktun nga uminom iti arak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Naglampong ka na, pre. Mapantag papukis. Wen nga rad, awan mo ngamin pagpapukis ko. Adamok a pagpapukisan ta. Ay, jak kayat ti bakla. Jak kayat ti bakla pagpapukisan pare. Apa adi mo kayat? Ay, basta jak kayat. No ngay libre. Kayat mo? Ah, libre. Saan mo na panunutan? Wen ko na amon ta mapantan. Pare, sigurado ka na laing dagiti agpukpukis dito'y aparlo? Agtugaw ka kadilang dita. Nalalaing da dito'y. Asinong iti mang pukis ka rita? Hello, boys! Nagalas a bakla. Di na bagay. Kundi bestida. Nagngisik mo nga ron. Shh! Di ka natagari. Ang mga numagnag na ka. Ay, Gary, namiss ka. Naghilig nga gar-arakop. Namiss ka mat, Joyce. Apay nga kakalaeng. Busy. Amumatan, ado ti liga ita iti basketball. Aywan gayam. Pukisan na kami man kininilo agayem ko. Ay, gwapon lakaskin ka. Hello, siyak ni Joyce. Kukwak na ito aparlo, Ha? Joyce. Libre Of course! Anya po kisti kayat mo. Jenny! Jenny maganda! Yes, Joyce, sexy. Siga pa natin makamo dito yung parlor ko. Tamapan kami ag merienda kadag ito yung labs ko. Labs mo dagita? Makadkadlawa kon Kada ada umay a customer agwapo. Labs mo. Mangibati ka mat kada kami. Puro bungbungal at tupul ang lalakay iti-retretom kada kami. Adan to matlata umay kada kayo. O sige, da kami pay lang iti makaam mo dito ay. Enjoy! Gary, Nilo, agorder kahila iti kayat yo, wen? Wen Joyce. Agpili kami dito mino. Anya ti kayat mo pare? Agpili ta. Ado ti pagpilian. Sige lang, agpili kayo. Tamapanak lag sigarilyo di tarwar. Babuas. Pare,
Asino day ta, Joyce? Bakla, apa adamagam? Nagluko kan. Kaya't ko asawin. Duha kayo? At da relasyon nyo, pare? Tila damdamagam. Permi mo no dumkot king nga. Kaslaragbi. Kaslalaeng. Feeling close. Madamdama day ta. Mangted iti takwar. Ah, takwar. Anya day ta, pare? Kwarta ah. Si Kamay. Naganglit a bakla. Sapay nakabistida. Kit makita ti kinangisit na. Kasta na. Ngam kalanti day ta. Basta close kayo. No dumawat ka, mangted. Kasla ita. Intreat na ta dito'y nangina restaurant. Un nga rod. Itakla nga nakasarag dito'y apanganan. Uy, agulimag ka. Umain ni Joyce. Nagpigisa nga agsigarilyaw. Iso mo lagay man nagpangsit isang aw na. Shh! Agulimag ka. Nasayat mo, tinagawid kan bossing. Ado ti customer nga umay no alas 7 iti rabii Insamsambot mi ang nagpukis. Nasaya ato kasta. Talaga nga umad adong dagiti customer tayo. Iso asay sayatan niya. Tangay adu iti customer tayo. Agbali akman, boss. Ay, awan ti maitad ko ita. Anya? Anya nga awan? Kinastos ko kadagari kanilo. Kan may sa inikak ni Gary iti allowance na. Lebre da lang nga rudan ang nagpapukis dito'y parlor. Sata? In lebrem pay, inikampay iti kwartana. Kasano, cute ngamin. Sapay nag-overtime makpay nga rod. Inton maminsan ton, girl. Next time ton, promise. What? Ay, matayak sa matan ni Ned. Adula ang tikinan mo, iso amarigatan kang agangas na anang. Ay, nagloko ka handa kasta ti ibagam. Kasano kat inibus mo di sa nga malukong aburidibod aparya kan karabasa. Nga dasagpaw na nga into no apaltat. Neta ulit-ulitan na. Nasubram nga rutina nga, iso amarigatan ka nga umangas na anang. Ay na, agsakit titultul ko. Naktaan laang day tananang. Maditirik nak. Sige ka, dumatayak laang ay alalyaan ka. Saan ka nga agsawi iti kasta nanang? Ay agulaw ako na. Agtayak ti panagkitak. Ay. Di nakmat pag nervyosan ng ananang. Sige, alalyaan ka ni Net. Ay nananang, di ka agsawi iti kasta. Hello? Hello, Manong Julio. Daho itich? Nininit da ito'y. Ninet, apa nga mawag ka? Ada kami itakan ni nanang dito ospital. Tapay manan, agsakit laang tikikit tisa ka na ospital adagos. Apay nga ito sa bali mo ti boses mo. Ayan ni Manong ko Julio. Siyak da ito ay. Kaloka. Bakla ka? Hindi pa'y Anya? Manong Julio. Hoy, excuse me. Awagan nak iti Manang. Manang Joyce. Manang Joyce? Nagadayo iyo Julio anagan mo? Saan ta napagsalitaan da ita? Oh, kasano ni Nanang? Umay mo kitaan Ay, ada trabaho. Anya ti trabaho mo ita aya? Dito'y parlor. Parlor? Katno kargador ka itinatang. Ita nagbalin kan ang beautician? Ay na, Joyce. Inaldaw nga adu iti customer tayo. Iso nga rod nga agtrabaho kan. Saan ka na makisistorya kanya? Uray si kamet Uray si ka iti boss. Agtrabaho kamet Tani, agkasapulan tayo iti agpukis. Sikapay laang, taawagak ni Gary. O, taapay manan. Kat, agdate kami Naskan apabalyan nak madamdama. Wento, ikag trabahon. Ang mga no ibagam tumanan nga awan na bati akwartam, tagastusan manan ni Gary.
Ninet, adak tito'y abay mo, nanang. Nabiyagak pa'y ka, day. Nabiyag ka pa'y, nanang. Apay, anya iti panagkunayo ay, Damdamagak laeng mo't, Or-orayag ti awag ni Manong Julio. Kunanang ngamin nga umawag. Imbagam ka din, tinapasamak kanyak. Imbaga kun, nagtungtong kamin. Imbagam ko mga umay dito ospital, Saan nan sa amasango? Apay asaan? Asidaglaang majipagkarkargadoran na dito ospital. Aywan gayam, saan ang akargador ni Manong Julio? Kan saan kanon Julio tinagan na? Ay, di nakman ulawon si kaninet. Maululawak lang nga rodan ka po iti high blood ko. Kasta pa'y laang ti ibagam. Saan ka nga ululawon, nanang? Ibagbagak laang at inaamwak iti paborito nga anak. Anagbalinan abakla. Ay. Adadan sa mo maulawak. Tayagas ko ninet. Matayak sa mo na di na oras. Ay sapay awan pa'y nagatang agas mo, nanang. Or-urayik tay awag ni Manong Julio ta di ipatulod na akwarta. Urayan ta, umayan day jay, nanang. Nagmayatan, ti umay ag beach. No kaduan ti loves mo. Gary, baby. Adak lang dito'y abay mo, sweetheart. Nabarte ka kon. Itad kan tumod ngamin nga itad di ara nga inumak. Saan ka ba yan nabartak? Oh, Adoy. Arak pa more. Talagang sa kaya nakabarte kan, baby ko. Agtugawak man dito'y abay mo. Tapno makita ka dagito'y agsisilap nga alahas mo. Balitok na kita. Dahil sing-sing ko. 24K. Uy, sumot lagayam anag silang numainitan. Dahil nga bracelet mo. Ay! Tauray lakinis na ti imak. 24K mit lang dahil baby. Kat dahil nga mat kwintas mo, sweetheart. Ay manen! Ay to pa'y manen! Makilkiliti ang man idiraramidem baby ko. 24K madladay ta. Oo. Drink pa more. Inumam dahil arak. Hanggang nabarte ka kon. Sigin, aginom ka. Tamapanak pa'y mangala iti arak kan pulutan. Okay. Urayan ka dito cottage. In love talaga kanyak ni Gary Boy ko. Napinta sa ngamin. Iturog ko man diit. Ay na, madanagan akmanan ka ni Joyce kat ni Rabiin. Awan matlaangan, anya nga tan tinapasama kadakwada ka ni Gary. Ay, timawag matlaangan tigarampang abakla. Oh, hello. Apay, ayan mo. Julio, ay isti Joyce. Anya itinapasamak. Pinatay na ka, winunrape na ka. Kinidnap dang. Anya? Kinidnap na ka? Ay, saan kayam? Hinoldapdag. Hinoldapdag. Asino itinang hold up kan ka? Gwapo? Ibagam nyo asino da. Awanan. Anya ti awanan? Maumaakan kan. Mapantay di police station nagreklamo ak. Urno sampay day tabagim. Nagalas ka abakla sumanangit. Kasat no amamati dakan ka na hold up ka. Kat si kamat agroprupa nga hold upper. Kasi tinapasamak. Nag-date kami kini Gary. Ijay Beans. Kat? Kunak na talaga alabnak. Kinisnak pa kay kayat kumat. Tagayam. Ay, nagsakit na panunutan. Tagayam anya. Ibagamon Inot nga inala na dagiti alahas ko. Baba niti makahudas nga agak na. Awanan bain. Ay,
isumatlagayam nga awanan dagiti agkakanginang alahas mo. Ito lang sing-sing ko at hindi na naala. Gamji bracelet yung kwentas ko at 24K. Awanin! Intaray ti awanan ba inaholdapper? Idarum taday ta alalaki. Anya lagi hindi kasto na pasama kanya. Nagayatak launay. Ada ka ding gatang mo iti agas ko, Ninette. Imay nang tadi iti tulong na kiti kakaroba tayo, nanang. Imay pa'y ni Mayor. Nagsaya at dagita at tao. Diyak mo't maawagan ni Manong Hulyo. Makon nga umawawag iti cellphone na. Kunam anagbalin abakla ni Manong mo. Kat no nagtaraki a lalaki. Imala iti day di tatangyo a soldado. Isumat lagayam. Nga oray pilit-pilitem. Saan na akayat ti agbalin a soldado, nanang? Anya laangan tilangana. Nupod no timbagam anagbalin a bakla. Tao Anya pa nga iti sabali ko maalangana. Alangan mo't nga agbalin nga alien. Bagay na nga taay ati agbalin nga. Ay, jak maaklon, anak ko. Sapay nagkariak iti day di tatangyo. Ngagbalin kumamot a soldado ni Manong Muhulyaw. Bakla nga ron, mapagbalin nyo kata soldado? Ay, uray nga tagpiang-piang ti langit kandaga. Saan ang mapasamak dayta, nanang? No saan ko man ang mapagbalin a soldado ni Manong mo? Basta saan kumamot nga agbalin na bakla Nagbalin nga rudan, nanang. Awan maramidan yun. Kasano ang nagbalin a bakla? Siguro, ay kat impukaw na ti Darna! Kasjay, nanang. Iso ang nagbalina na bakla. Bumabakan dita tricycle, ta nakadanon tan dito'y balayo. Iso ka rin da ito, iti balay mi. Isuday tao, tang nga iti kataltalunan, naaramid iti panaw kan kawayan. No may sublik la ko matinapalabas. Jay kwarta binusbos ko kani Gary. Kaya kwarta pinagpapapintas ko. Naparamid ko kumatibalay mi. Napapintas ko kuma. Kat anya ngay nga rod, kat naayaw-awan mat ngamin iti panunot mo ide. Ita, anya pa iti rupa nga isango kaninanang ko. Kan kadig iti kakabagyak. Nagbalinak lang aro na bakla. Awan pa'y kwarta. Ay, kung maiba, balik ko lang. Kung maiba, balik ko lang. Ay na, saan kan nga agkanta? Intan, agawid kan, tabi si taam ni nanang mo nga masakit. Anya lakit din, aya. Anak ko, tinapasamakan ka. Uwan nga rod nanang ko. Hangem, maawat na kadiuray no kastuya kon ita. Apay aya anak ko. Ada ka din nabaliwan kan ka. Ninanang met, kita anak man. Nakabistida ko nita. Naka-makeup kan. Naka-cutic sa itinalabaga. Ninette! Gusto mo tan Di na kon kitain iti pangato pa baba. Nakababain. Manong. Manang, kunam. Awagan na ko diti Manang Joyce. Manang Joyce. Isong tinagan ko ita. Ni Julio, awanan. Julio, anak ko. Uray no nagbalin ka nakasta. Amay sakan abakla. Anak kalata. Sana nagbaliw ti panagayat ko ken ka. Awatek ti kasta akin na taom. Agyaman anak mader. Ala, manipod ita. Agbalin ako na nasingpet nga anak kada kayo. Suportaran kayo, agingkat kabalag. Kasi kamot ni Net, ituloy mo ti agadan. Pagadalan na? Katwan Anya ti kayat mo kurso. Nursing ko ma. Go! Go lang, girl. Siyak ti makamukan ka.
Agyaman ak manong. Manang. Mader, ikarik nga ipatarimaan ko da ito'y panaw abalay tayo. Aircon to ti pagyanam. Tapnosan kan, akaasi nga agpaypaypay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Anyamot na ito yan? Nakitam ka di shared post ni Julia? Ha? Saan pa'y Apay, anya ka di dayjay. In-share naman ang sinurat na drama. Ha? Ay, una yun aya. Iswa ka na yun ti ipopost na. Wa? Di naman nakaka-proud. Writer lang? Diyos mio marimar. Mas dawa mangking ka, friend. Apay kasta una arurod mo ka ni Julia. Aw mo tararamidin na king ka saan anasaya at Ay, basta. Mas asarak man tunggal makitkitak na giti shared post na drama. Ha? Kas itinakunak. Writer laang ni Julia. Nalawag writer laang. Anya? Oh, nagsapa kamutan nga imay dito'y balay, friend. One friendship. Nasapa. Tada kaya't kung may bagagan ka. Ha? Anya dayta? Amom ka di. Nadamag ko akat katawaan nakakano ni Belen. Ha? Taapay akat katawaan na. Anya ti funny nga inaramid ko. Awan mat. Ngamti ko na ka no. Kanayom ka no a drama ti shared post mo. Dagiti sursuratan. Anya? Kat, anya nga'y kumati nakakatkatawa ijay. Amom matan tugali ni Belen. Saan na may drawing? Ay, anya lakit din ayan ni Belen. Talagang aging gaitakit at dalatagura na kanya. Ay wen, gura na asaan ang ma-explain. Kana mo, ibagbaga na ka no a writer ka lang sika. Anya? Writerak laeng kunana? Ay, puro Diyos por santo. Dinak man laeng-laengan da a babae. Tadyak mat an-anwan. Ay na, mapunwanak laeng takitaan na. Amumot nga ay ayatan ka unay-unay, honey. Ha? Si kalaang ti lalaki iti biyag ko. Saan mo kumapanunutan nga isukat ka iti ubing ngam si ka? Gaputa si kalaang ti ay ayatak kunakmanan. Mamati ka kumamat Hindi man naknugasta. Sapay lang ko nga. Tasaan to Apulos at baliw ti palagayat mo kanya. Saan to Apulos? Promise. Wan gayam, honey. Masapol ko iti kwarta ita. Amangan na ata cash mo. Mano ka diti masapol mo? Uray 5,000 laang, honey. Adangam tinaskan na bayadak ita. Kastari. O sige. Mabitlaeng ha. Alang tiwalit ko dyan sila. Agyaman ako, unay, honey. Narabyan ka man ita. Siguro napan ka man niya ti sugar daddy anya. Anya? Si kakit dimot, friend? Saan ko a sugar daddy day jay anya? Apo, siya pa'y laang mati. Makadal ka ditan ni. Awon gayam, anya, makitrabaho ka kada kami inton bigat. Saan pa'y laang, friend? Uray da kayo pa'y laang.
Kasla, masadutak mo. Ay na, masadot ka, ta siguradong inikan na ka manan jay sugar daddy, iti kwarta. Amang ano, damakangagkan ka. Si kakit di mo. Kat, manungay matintin naman ang king ka. Ay, kat inikan na. Iti 5,000. Ha? Anya lakit din ay. Apay, kapoy. Anya? Isu ada kayo pa'y lang di agtrabaho intun bigat. Jak pa'y makaumay. Makabanog di agtrabaho. Aniya, kasta ti ibagbaga na jay abilin kan kanak ko. Una nang, indanon damot la kanyak dagiti bagbaga na itiliklikod. Aniya? Noan niya nga ta at ibasol ko kankwana, takas taunay agura na kanyak. Uray ko maguraan nak, aginggat kay kayat na. Basta saan na kumamat nga iraman ti trabaho. Ha? Ibagbaga na kano aray terak laeng. Di la nagbain anang ibaga iti kasjay. Ay, una yun day jay babae. Kat, anya kumangay ti trabaho na ngay pampanakal na, tapno katawaan na kaakasta. Amo pa'y dayjay nanang. Amang ano ipanpanakal namot at ipananghut-hut-hut na itilalakay nga amo na nga adda kwartana. Aniya? Iso adi na laeng-laengan ti panagsursurat ko iti drama. Gaputa oray iso laeng ti trabaho. At least, pagbambanugak ti gatgatang ko iti kankanak. Saan akas kankwana, aday talag sapsapul iti lalakay apag kwartaan na. Nagalas at talaga ti ugali day Jay Abelen. Ha? Taapay mo rin friendship. Napanak ngamin gimatang ijay tersena ni Nana Piling Itay. Kuna na kanyak nga uray kano ijay tersena na kat mapanak itis-chismis ni Belen. What? Oh my goodness! Nakuna ni Nana Piling kanyak akas taunay ti panagkatkatawan ni Belen idi agis istorya. Anya? Ibagbaga na kano aray terak laeng. Po, una yun day dya babae. Anya ayat trabaho na may pamapanakil na. Anya pa yun ay. Kat no proud nga ado ti lalakay apag kukwartaan na. When man, di naman yun nakaka-proud. Nakababain ki din Dya aramid na ti makapaibabay di dayaw. Di na kaya tagtrabaho. Day tala, agsapsapol itilakay apag kwartaan na muna. Ay, awanan bain a babae. Dahita nga rin anak ko. Saan laang ay jitirsida di piling tinapan na nagchis-chismisan ti awanan bain. Ha? Uray ija ayan nininang mo Marcila. Napan ka no nagchis-chismis ijay. Anya? Ay una yun akinaalas ti ugali na. Talaga ang mapunpunwanak mo na. Ha? Inton kwan, mapan ko lang arudan danunan ijay balay da tapag sasawak ko naktumag. Mala, bay amo nanak ko. Nanang nasing putak matkut. Agtaltal na aklaang, uray addamang mangag ko adyak magustuhan. Nga makapapuno magayam, nang runa no jak mat an-anuan. Mala, bay amo nanak ko. Bayam akatawaan na ka aging gat kay kayat na. Mauman tulat ka de. Ay saan nanang? Napunwanak matan kan kwa na. Ikakman iti pagnakman na. Ala, ada ibagakan ka. Anya man ang dayta? Among ka di? Kasta unay ka no arurod ni Julia kanyak. Ha? Taapay? Ada siguro ati nakaidanon kan kwa na, akat katawak lang ti aramiden na. Anya? Writer laang, ngano makapag-shared post ko namlano. Sigurado ang makapungtot day king ka. Kat, makapungtot lat na
Awan mo ti manglaplapod kan kuha na no bilang laang. Kan may isa, nakakatkatawa mo't at talaga di trabaho na. Kasla tay, naibusan ti trabaho dito lubaw. Ha? Writer lang iti drama, ti awanan baing. Apay nga, kasta ka mo din, honey. Awanan. Lumakaya ko na talaga. Ay na, saan mo kumamot nga itulok akasta, ah? Ha? Kasano ako ngayon kasta? Kasano ako na mapukaw ka itibiyag ko? Diyak lakit di ka baulan. Belen. Pangasim kumamot at agpapigsa ka. Di mo itulok nga agkapsot ka. Mangan ka amangan. Kan uminom ka iti ado-adanom. Agiyamalak, iti palangis sakit mo kanya ka. Napatag ka kanyak. Kan may sa. Ay ayatan ka unay-unay. Iso a konsernak iti salon at mo, honey. Oh, apay mo takas na tilangam. Ha? Kasla na dagsi na parikot mo. Kuha nga min, friend. Masakit ni Roberto ita. Ha? Jay sugar daddy. Si kakit di man. Amok no apay akas na tilangam. Siguro, pampanunutam ano matay ni Roberto. Kahit awan ton ti pagdawdawatam iti kwarta. Anya? Saan ka malidliday? Gapot a concern ka king kuana. No di kat malidliday ka, tanumatay ton. Awan ton ti pagkwartaam, kasta ka di. Si ka talaga, tila ibagbagam. Aha, apaw. Awanin ti adope asa o sa friend. Taday tamot ti pod no. Anya? Bigbigan anagmayan ti paggaak mo, bakla. Apay, anyamanin ti umay mo imarites kanya. Kuha. Anyamanin akwa dayta. Kuha, nakita ka diti post ni Belen? Ah, saan pay? Apay, anya ti impose na aya. Sa anak mo't ngamin nga interesado itibiyag na. Iso apagan anok ngay nga is-token ko ma. Ay na friendship. At dating pos na arupa tilakay. Ngam in blur naman. San amadlaw na sinray jay. Sakit, ti caption na. I can't live without you. Kung kunanamit din si ka. Ay, aguuyong ket di ah. Pagtit nga ron. Panagkunak. Agsaksakit jay lakay apang kukwartaan na. Iso nga impos na. Pampanunutin na asiguro ano matay di lakay. Awan ton ti pagkwartaan na. Tumpak ka dyan, friend. Isumot lang taday ti panunod ko kahit. Saan mo't ngamin nga agtrabaho? Gadwan, agbibiyag, ajay mahut-hut-hut na akwarta, ti usarin na. Ha? Nakakababang dignidad. Wan nga rod, saan nakatawaan aray terak laang kano. At least pagbambanugak ti gatgatang ko iti kanak. Ipuy-puyatak nagsursurat. Saan akas ken kwa na nga agnamnam ay itilalakay. Apay akas ta ti panagkatkatawam amang sabat kanyak. Si ka bakla. Ay, oo. Anya ko mati parikot mo ng katawa akastoy. Kahit ko nga ron. Anya? Among kati, si Kabilan. Nakakatawa ka. Kansan lang nga na ita. No di kat nakarariyak ka. Anya? Hoy! Diyak kaya't day tatabas ti Dilam ah. Simpaam day ta panagsasaom no di mo kaya't atong paan ka. Tungpain na, ano ka ba ilam? Amang ano si Kati matungpa. Anya?
Siguro, iso amaliliday ka. Kaputa, natayan dyan kaya pagkukwarta man niya. Ani? Hoy, anya ka din ita nga ibagbagam ha? Di ka man naging ditingawan tamong. Ha! Amok amin timapan mo ichis-chismis, may papanitigayim ko. Hagasam, ultimo di pa lang sursurat na iti drama, kat katawam. Kan mapan mo ibagbagay iti tattao, a writer lang ni Julia. Kat, pudno man. Writer laang nga awan matikwa. Anya? Hoy! For your information, with feelings and emotion, at least, agtataod ti bannog na itigat gatang na itikan ka na. Sa nakasken ka magnamnama ka lang iti lalakay a pagkwartam. Just kika. Anya, una yan, naimbag man ta na iturod mo ana ibagaday takin ni Belen. Sakpay ti ko nam. Bilibak mat iti kinaturod mo. Sumgar amin na dutut ko tunggal makitak day siya babae. Iso asaan ko a pinalampas ti panagsabat mi diya kalsada. Kat, anya nga iti reaksyon na iti pinagsasawam. Awa na. Anya nga iti bagana. Marurod nga talaga. Tanapay swan iti imbaga. Sa bagay, husto laang day jing imbagam, tapno agnakam. Ay wala, friend. Agyaman kiti tas sa ulaang tinangnag na kanya. Mudyak nakapagtepal. Amangan na yung pagat-pagat ko dyan at kalsada. Anya? Ha, maminsan pa dyan babae. Malipak ko talagan. San asyak titis-tistingan na? Gusto laang nga pinagsasawan ni bakla. Tapnuag na ka man ako. Wan nga rod nanang, amoy yung matanti ugali ti gayem ko. Nurinog yan na tinagsaw, diretso day jayon. Uwang nga raw. Barang maamiris ni Belen, asaan anasaya adjar aramidan na, amang gunggundaway laang itilalakay ti amo ng aramidon. No makamiris ngam panagkunak kat saan. Kasjay nga men, ti ugali ni inang na ide. Nauyaw, ngam di namot makita ti bukod na abidot. Aginada at talaga ano kasta. Ngam saan kami pa'y analpaskin ni Belen nanang? Sa balin tumat ti panagsarita mi no agrana kami. Ha? Wala nang. Jak palampasan tinararamid na kanya. Oho! Kunak tumat ka si kati masabat ko, Belen. Ha? Ne, itaman pa'y akas ta tilangam. Kasla nagsangsangit ka kat. Apay, natayan jay lakay apagkwarkwartaam. Kat no natayan kat agtrabaho kamatan iti makuna ang marangal. Anya? Day tati parakan ka. Apay ni atinong panak punlatan. Ha? Di mon saludsudan no apay atinong pa ka. Apay, saan ka nga aware nga ado ti atrasom kanya, ha? Anya? Anya launay ay ati basol ko kan ka. Takas taunay ti pananguy-uyaw mo kanyak. Kan kastamatan iti trabaho. Mapan mo ibagbaga iti tattao aray terak laang. Kan ibagbagam akas laak na ibusan iti trabaho. Ta isulaang ti amok at trabaho. Kwa? Ha? Tapno ammom anya. Sa anak nga agsursurat iti drama, gapulaang iti talent fee. Agsursurat nak, tapno uray kaskasano, adamot ti maibingbingay ko iti tattao adengdeng ganda, maawatam. Kan may sa, agsursurat nak, tapno addan tumat ti dengganda giti anak ko intun dumakkel da. Kat at least nga adda pakalaglagi panda kanya. Ha? Si kangay, anya ngay kumati pakalaglagi panti tattao kan ka. Malagip da ka, gapo iti kinaman ang gundaway mo, kasta ka de. Ha?
Ti pananggun-gundaway mo, kadagiti lalakay a pagkukwartaam. Just kiti kastang ugalim. Naglaing ka nga aguyaw, ngam si kamat ti rumbang nga uyawin. Di kagbain, no agpos ka. Kunamla no affected ka unay, iti panakatay jay lakay a nagkukwartaam. Affected ka kunam taawanan ti pagdawatam iti kwarta, salbag ka. Amom nga min friend, oray siya kagayem mo ket saan ko akanunungan ti ugalim. Huh? Saan nga min anasayaat kung uyawam ni Julia? Iramraman mo pa iti trabaho na. Friend? Iso ahustulaan nga tinungpana ka, tapno agnakam ka man. Ay, si kakit di mo. Kat podnumat, kansar nga matan, ti panagpupos mo iti tiltila. Ako namla no affected ka, iti panakatay, jela kaya pagkukwartaam. Ipadlaw mo lang nga malidliday ka, tawanan ti pagkwartaam. Ay nakababain man Belen. Anya? Nakakababa ng pagkababae yan. You know? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.